بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلواته وسلامه على الهادي محمد بن عبد الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ميدكي جمعة الآخرة مهم أشابس من الدوس ميوكتو كوريا مدني علمي خزانة دوي ستة فانساس وانا بروغرام أرمنجي مي بروغرام كي جامعة السلفة سن ميديا جروب گوليگا وفدا پروگرام مي پروگرام مي گنستني كوم هو مدو هگري ديه كون فشيگن اگار جاندن ade almenge mi ilmi khazana program ga midwas ko kure mi gendani jinni shaytonna gule jinni shayton kiban rakkateron mi mawdu ga program ta mi kure mi gendani miharo wani hap program genestifa adi sama kuriya bay program ta huriwa ka dannawadan almenna ko sheyong gotuga mi program ga am gotega bare wada gana de sheyong mi restamati bevi ei Sheikh Ahmad Samir bin Ibrahim ada Sheikh Muhammad Sinan ade almenge mi mawdu me ekkamuga vestibe funna namada gule eki sual kurebe gotan ade samaje wani sual kurame sms kurawani il jesema pahustan kule du kollawa fe befle genan jeswani apahu den hate ka sms kurawani sms zariya mestibe funna sual ngoti han fono wene il jesa pahustan kule du kollawa fa sual liwani apahu den hate ka sms kurawani man Allah wahi kurebi bas folege mana gave ekalega faanuge rabbuge kiban ekalega faana baawale bunu ichaka rasula sallallahu alaihi wasallam ya adi mu'min takun imame bi emme takun Allah asha ekalange malaikatun asha ekalange futtakasha adi ekalange rasul be kalonna imame adi bunewle ekalange rasul be kalon kure evves be kalege demeduga timam mennaku evves farage nukuranue adi bune timam men kanula ahamue adi kiyaman terives vamue alamenge rabbe ibaras kalange alamenna faafa fussevun ibaras kalange hadratum edemue alamen eburdiyum huri ibaras kalange hadratashe evves janaka egetana waskamuge minwaranuni man Allah undagu nujassawate heukamuge tereng nafsen hodi ecche nafsattaka hutte nubakamuge tereng nafsu hodagen ecche nafsuge maccan hutte alamange rabbe alamennan handanatunas nuwata kukkure unas alamen nuhibbawashe alamenge rabbe alamenge kurigi mistakunge maccan ibaras kalange bura eluvi fadan alamenge macca bura nalo washe alamenge rabbe alamenna kuladana nuwa kamege mas'uliyat alamenge kanduraga nalo washe alamenge kibal maaf kurawande alamenna faafa fussawande alamenna rahmalla wande ibaras kalange alamenge maulae fahe alamenna kafir takunge macca nasr devwande adanakas ilmi khazana ge programa horiya befna rabboda marhaba danwa mire kure mi gendani ilmi khazana ge du setta fansas wana program almange me programa ke jamiat salafa san media group gulen ufadda programe komme homa du hegere dia kon feshegen egar jahanten admire ge khas mawdu ki jinni shaytan ki ma rakkaterun sual kuram sms kurawani il jesema fahustan kule du kollawafa ebe fleg nanja savani fahu den hate kasmas kurawani tibun suata sms zariyan bas fono wene il jasaf hostan kule du kollawa fa suala liwani fahu den hate kasmas kurawani almanna ko studio ga mire miti bewi Sheikh Ahmad Samir bin Ibrahim ada Sheikh Muhammad Sinan ade almenge program ga midi hafta ges ruqiya kiyoma guri hafta ga wani munla almanna mi hafta ga bay be from edlava hoti eba kure genduma bas kinto إذا رجع كيومك باكورة جندانته. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كل ريق أقول من مفهوم بعدك فواني ni farwa kora mihegga hunanje sifataka farwa kurumge kuriga algon men mi samalu anje baykantaka behegotu effogo den egteren baykanta awam hadan kolla difa feshiya kannege mire programs mi program hamakini balla be fulaka wastato e mawdumat ko musurka dibigen daani egotum mi awam men faha ko fawani anhenaka elaj farwa kora kam gawanama anhenaka farwa kora kam gawanama eenaga ekeherive farwa ko ganwane eena ekkon eenaga mahramunge tereng eena kaaveni heonu wawaruge gaatimaga mihunge tereng firihenaku eena ekko honnon jeenaka adi eena anhemmihaga mahramunge tereng nuwamihuge etana waddagen nuwane kama namehme farwa kurum kuriga mi aqidage filawale tawhiduge filawale mihunna denjeenakan adi shariata khilaf bes kame eta eterekin gagan nuwanekan keet qur'an ei allah subhanahu wa ta'ala ge मैं मतेरे कलाम फुल कमा एक कलाम फुलुम केत कुरानुं नि जिन्नी शैतानुं ना असर कुरान का अदि शिफा वनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला का पुलुगा कमा एकला गिराद कुरे अलका शिफा देवा का एहन इब्बस फरात तक तिमा भरोसा वगे नवान का वकील को गे नवान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला तिमा गे हिक गुल इलाहु कं शिफा देवनी कबूल कुरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिदाल फदा व इदा मरिदतु फहुवा यशफीन mi ala baliwejjikam goanama ekalaange mi ala shifa debwa ilahe mihage hin allah subhanahu wa taala ko khalis kurun je balimiha samahme farwa kura miha sadi farwayak balimiha shifa libman ummid kura miha sefauga mi balimiha ge nikuriga ak eluma fauga den ruqiyaga ayetta kiyawani mi hili anghenekkam gawanama e nagaga allum nikuriga allun kamuga wes kiwaruga allun rangalu nukama ehama hiliyan henega bihun ei egzaatuga huddaka mennu ehama daruri halate gamen misa doctor dakkan je halate ga kommen majburi halate ga menu operation kurum fad halate ga menu allun ei wes halaga huddega wakama islam dinuga manakuru afakamen hiliyan hunu firhun ga bihumak eme usulun hiliyan henekkamuga wanama bihun rangalun kaariga hama kiyawani ehen nuniyam balimiha ga nikuriga Allah hifata horegen den mi ayat kiyawani kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala itafat mawdu'at taka gule ayat bawla kit qur'an e shifai komme ayat kit qur'an ki shifai enames mi bain ayat ge ta'sir baikal muamalat tahuga baikal mi kankamuga mi ituru qur'an allah subhanahu wa ta'ala egote kit qur'an labwa fawani egote mi ruqiya awmna kiyawale vidan kiyawalima den awgomna mi denegane vene effoga mi kobakan mi ena faratun fenna alamat ke alamat tak algon men den denegane vene mi ena jinnige mi isharat jinnig faratun ene mi undugo take fahar ko mego to algon men mi ayata kiyawala faden e ayatan e mi kon surate kon ayate ka algon fahum bayan kolle dena algon men wagut tandi min barakum emvima mi ayatan adu halima faharagga faharagga biskala isharat nota nuikam gan stakurar kon ayat mi adu detim far adu halima amma hama ege sobum mi asaru mane undago take befa fasehe vejjam ek mane ki ege sobum mi enang ewa jinni undago filagen diye tima amillen e kiwe kam gana tima amille kiyun ei emme rangalu goteki mihun kare ekamuga diuma bore mi allah subhanahu wa taala wakil ko tima amillen e duata me ruqiya ga ayat kiyun e rangaloti em agon men mire mi ayat kiyawalana mi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مدني علمي خزانة قدو يستفنساس من البروغرام هذا مريجة خاصة موضوع كي جني شيطان كبان ركعة ترمون موضوع أقول لكم سؤال كرام اسمه كرباني أي جسم ما فهو سام كل دو كل وافا بيفلك ننجسواني فهو دين هات كسم كرباني سؤال تنگ اسم زرين فنون الدنيا قلت كي أي جسم فهو سام كل دو كل وافا سؤال ليواني فهو دين هات كسم كرباني أو من أكو استوديو كميرة متببي الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم هذا الشيخ محمد سينان شاء الله منا ورقين سؤال تنگ إبوري أسنة مسام سؤال تقديم كورين أو نما هذا هيباني دمّي كيوم تدي أستوى كون كامكا تو إنوني بهكوباتو إيه باقي كامكا أماز كفتو أدمي كورين أقول مي كيوم فشوم كوريا سفساه كلن أسوق جه نكتة كنجي مي رقيا كسبون الله إذن فلايكو مي إقوتكي جنني كنتو كلهم هرجام إتي ركّا بجنديو أنا كي كنتو كندي جنديو نونيامو مي فار باي فارا egotak en nuda halatek gejam jinni haziru egmane kenas wahaga dekkum noniyamu undago itara bodwe jinni hadiru ehmema mi misalaka kiyon feshe miheka undago efa den ege fon ebes undago nuwani noni anekas takwaru ken kiyevi kiyema kuring e undago nuwan egmane ke isam ferigen e kurige hor undago filagen diye emme roqyaga sawma jinni ge undagu filagen singadan kiwani muni noniyam filag nuda halatega haziru wahakis takfanota ehen undagu take sene wan farafan den ane evs raq mi kiwa mihaku ruqya kiwa evs mihege maqsadaka ay amille nafsuka mugaves adi ehem miheka kiwa den kamugar semihek maqsadaka niyataka wegen wane jinni hazir kurme me furtum fara miha kiwaro ay mi jinni hazir kurume beerme ay jinni ki adawati rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurafani لا تتمنوا لقاء العدو عداوة تريا بدلهم أميد نكراش كمان نيدش كم بدل وجام دين سابيتو أمجين إمما جني يوندقوا حالتك إيتي جنن يا كرمت لا غرام كورن إيه جنوم كبستم جنوم كيواني جيفر وندقوا سلام وغنيتو إكمغو فهرجع أساس فان أسيك موانا مدين ما سؤالك واحد دكاين إجوتك مثالك مسلم إنه كون نمتو كياني kon deenege mihetto ena ituru bek maseh kureto sihuru wariya kon ena maseh kureto mi hariganu tere kon taawto ena markaz kofawani kinetto ena kiyan ena suwal kuran koffa ena muslimekko wanya den islam deen uga mihama ko almontere muslimakku miheka aniyamari nasehde nasehde islam deen haram kore mistoko aniyaru islam deen haram kore sihuru ena ko maseh kurun sihuru hedo ಎಂವಿಮ ಏನೆ ಜಿನ್ನೆಕ್ಕಮ ಗಾಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮೆಕ್ಕಮ ಗಾನ ಮೇನೆ ವಿಸ್ನಾ ದೇನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಹುದನು ಕುರಾಕಮ ಮಿಸ್ತಕುನ್ನ ಅನಿಯಾವರೆ ಮೆಹನ ಓದೋಕುರುಂ ನರಕಾಗೆ ಮೆಹನ ಅಜಾಬ್ ಲಿಬೇನಕ ಎಕಮ ನುಬಾಕಂ ಕೀತು ಕುರಾನ್ ಕುರಿ ಆಯತಕ ಮನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಸುನ್ನತು ಕುರಿ ದಲೀಲತಕು ಏನೆ ವಿಸ್ನಾ ದೇನಿ me kamaki eha nubaka mekka bisnadifa den ena yen ijabadi nikumage hingejjikam goanama nikutuma kuriga nikon ebbase jikwana e kuriga ena ekko jena ahude mi fannugo mashe kura baf midalo ena ko ahuden hifanje aneke ebbasume allah subhanahu wa taala taka e hashiganun ena nikumegen daanek mi nikumegen daakama ebbes muslime hashigana dona farabade muslim ondogo no qur'anakama ondogo koffikam ga waanama timanna machan allah la'anatai malaikatu la'anata mistakum la'anan hurikamashai adi timanna ikhlas tirkama ko me hashiganu nikunnan gastu kurakam gwaanama nikutun timanna fasoyok devmashai timanna hada makarekkam gwaanama mu'minunna timanna ga machan nasru devman edi du'a kon e ahudu ka sharif mo fahuga den ena nikumegen damun salam gwafa devman ena amuru quran egota ena ebbas vijjame ahudu ena ka shor hifafa e hisabum ferigen ena misalaka nikumegen dewaga buni bonejja anekka jene me ruqiya yaadu kur anekka sama nikuri alan kiyawan takurar ko kiyawima undogole vejjege mana kene doge hadan ena nikumege nude den algon men nan onnani mi ayat ke mofoge nikumege nuda ko men den algon men e hisam ferigen ena kon me sulhage marhala me wahage dakkan hallu kor marhala hisabu nimidi den algon men nagan jene hatiyar dege mane ki qur'an gori azab gu narkaga azab gu ayat tak takurar ko kiyon feshi meden hisam ferigen ene undaguan faran
e takrار ko me record ko fanuniam takrار ko kiye gote sagumna dedan bay surata ki Qur'an ge puri ek azab ga wahtu surata ka adi jinnin ege sabun me undaguwan surata echi takrár ko komme do kiyuma aduma me huriha kamega ena wagut heda kuri me undaguwegen emfongas echi nikumegen dan wat echin halaku edun majbur wegen emfon nikumegen dan den fannuga mase kura me kuldana no te kamuga me mahirek ga wanama bay faran ayata kiyawa me balimiha ga gamsaka tala me jehum fada kantata kumas me nervidana hennamas me kamuga mahiren none asuga telun jehum eggodagas beenu ko ganwana ewa gotegi ekamuga bay fara jinnechi jaham ferima filana dura rakkawana ehma jahafiyam miha hashiganda ege sobam asar qur'an ekamuga sida jinni hazirifun halategga ekamuga mahirako jeheni me jinni ga kan ene kashorwan de waakawanye fadhalak jehidan bayin salafun ilmuren eburiyama asagandun tala kandura matikam asaganda ekkogos bindi funufunu wande ehama jinni shaytana gaage ena janekam ehuri asaganda ekko funufunu wegen daafun ena nikumegen dani misalaka adab den ferin talam ferim nikumegen diyama den hama rangaloyma den ena gan hure asaganu jehi biskala asare e beru fun jehi ko sehma fannu rangala dassefa nemmeheku telumuge beenun kurun farai farega ega nuba aniyay balmi haddiyum jinni beenuma kalwani sema azab ga ayat jinni shaytanunge nubakama asruman huri me azab ga wahagata aniyawarna huri azab ga wahagata narka ga azab ga wahagata kiyuma e samfarigen den eggoteki anekka sama rui roy me derwe nikameti weti monna nikunnaane bune hem jeyniya wahade keden islam e nunkam gana furtan islam din hushalani islam din hushala ena islam be jiyamu enekka sa muslime gote islam din haram kura kantatta wa kene kiya deni din haram kure tauba meweni mi aniyata ko mi salam begenne ena islam nuwajjam ko me ena mach majbur kurmenne islam wa kare din mi hek majbur no kure islam dina banna kar den islam ferigen ena wa ga dakkan nikun wa kanu dakka fiam den hama kurin awun denne hen mi agonnas jehni hatiyar go beno hifa Allah wakil ko fa agonmenna Allah subhanahu wa ta'ala bar devwa fa kama ekalange materigum wa ayatu go barakatu ekalange agomna devwa fa wa tawhida ilahi kalam fuluge barong Allah irad kurabiya agon me haguram qur'an kan algon men na Allah subhanahu wa ta'ala e bar wani devwa fa ma egotun ena haguram irad kurabi kurwen ade mi mawlu ga wargina wahate hori kam algon ya gabu kurenge enno sama suwaidena angat shesina me ruqiya kiwa befulago vidalwi timanna 9 million mu'min jinni genguleme den buni komme duwahaku yasin sure nukiya washe jinni ge undagu wara boduwane mi rangalo fatwa etto تيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم هذه حقيقة مي باي مي هون إبا دعوة كره كتان مي هون مسا مسلم جنني نوت مؤمن جنني هذه جنگوله كمان إبا دعوة كره حقيقة بلاي روغا باي فار مفاد دعوة تان إبا كره إهم ميس مي هون إني هذا تريغا mi mani itbar kurmattaka anuwata ehmiyonge kurmatiga gadaru hodumattaka enama sagigatuga algodum visnanje furtam kamaki mu'minun jinninge tenemes mu'minu jinninnan haygatuga mana vegen wa kaminge insanunna ekota mi maniki kulum bewomaki efada kulunta behettumaki ebesaliga hudda vegen wa kamennu algodum menna mi kurige alzamana gaba kamuga wanama egota misalaka mu'minu jinni egota kariyo wahadaka kamuga wanama ma soliyo tagwawir bekalo hinga jalgon men kuring iswe en evis bekalaka egota efada jinni evis ka gulme baaf wa kame sabitenwe den enga malgon men bade kodde hagigatu mu'minu jinninge maccan adu mi te adi jinninge tere mu'minun nan maccan haga mi hagiyadu manavegen wa kame adi insanunna egota adi gulum beewma ki hemi evve salega efada wahage gabu nokorave adi ham fadan kirit qur'an haygatu gulu mi kirit qur'an waki ayatan nukiyawashe men tanega nukiyawashe egodan haygatu gabunuma kiyei bodu gohen ei evve salega kirit qur'an nuge mi adi komme ayate ki adi ham fadan kirit qur'an komme surati ki Allah subhanahu wa taala e suratoga shifa lawafa wa kamehma evve salega manano korave misa men tanega men ayatan nukiyashe not men tanega men surati nukiyawashe hagigatu egoto buna kamuga wanam ei mi te ay hagat ko warabodo masaden e salge rangalu bahen wallahu ala den ade fadan kodokon fa kollam mi ade dem ade samir fa kore fadan egote mi ade kiyaf kam gawanam jinni kurimune wen daane nota jinni bay fara wahaka dakka hen namos misalaka sihurwariya ki masakke koranto nota muslimetto nota mi efad wahaka rabba faran e taket hage do dogu sadane
e wara bodu visnanje kamen e jinni shaytanun ki e wara bodu mi adami huna wara bodan olwala adi hem fada mi hunan olwalumge hagigatu go waran mi te ade kamuge hagigatu go war molu bayin e mi hunna ki enkam evve salegga e mihun dakka huriha wahaken e hagigatu algon qabul kuran jehena wahakata kenno bai fahara misalakan hagigatu go jinni shaytanunge beenuma ki algon menge terega mi fituna fasadu feddon ebba faran asbone fana misaka sihuru hedi misa aila komes mihege wahak bone dane nota komes mihege wahak bone dane ege sawun hagigatu ga e waha qabul kuravijje kamuga wana ma hagigatu ga e hagigatu ga shaytanage maqsad hasilwi algon menge terega ade mi te adruli veri kama ade enfada efada kantatan eno feddun algon menge terega beenumaki enkam evve salega efada wahakatan hagigatu ga mi qabul kurumaki ei ege sawun algon terega fituna fasad ofedigen dane kame ekama de tere war boda visnanjehene shaytanunge hagigatu ga maqsad ki usai algon terega fituna fasad ofedun eka koneka de mi de terega adruli veri kan ofedun em ekama de terega war boda visnanjene mi jin shaytanna waha dakkarwa adi tadin fadan samire bayan kore fadan evve salega algon me ayata kiyon jeheni e jinniya wahaka dakka eden fadan et islam ko nota e fada kanta haygat kurumuge beenama gennon e badaluga shifa libuman edi ehna mois kurindenne e shaytana mi waha dakka fikamuga waanama hisabun e fada hayatawga visnagen kuriya gendanje ade tibehun waragin swatan alwamen asuri adi bebe from alwamen nama sida swal kollama nanwas not korra wana enamas mere wadu gagana kamete avashay ama kuda bah pawa kin talama kuriya gendan men napta mi ba kuriya gendan ad me hagigatuga me ki alwamen embur swal ka wana kiwanem fakkinetto wani dotto rokya misaka ayte kiwima me konga kandetuga to fennana misalaka me ayte kiwani muni meggotege misaka lo warang awang sp ja doluga turuturu hulu danone am hashikanuge gunawantan abnames ni turuturu noniam tafatu mi harakaten atuga faha kure hashikanuge bes gunawanegga hame he misaka miha rabbe naruta fufi mikha kantege dimawus ekashigembe noniam hama hale levun wargina dimana befarake jinni unduwan mi nindawala kiyon fere mendekama nindawa haafure nindawa ne aduram beenuwati ena unduwati nindawa hama hem befara ege jin namu nankiem faran e kiya nan jinnige namuge wahaka dakka ena ne konno me kiya mi hetto konta mi hetto e fon wahada kam faraban mone mo echi kem faraban e mi ga alamate fenigi ngadan mi ayat kiyawani mijjekam gawana befara ad inshallah men haftage home durati bana badda kollana mi hame program gama continue ko alon kore genda program mi mawdu ki ei jinni shaytan ki ma rakka terum inshallah men haftage mawdu ke sami mawdu hame jesani tibehun mere mawlumat debba tibehunge baiswa ta ka jawab debi Sheikh Ahmad Samir bin Ibrahim da Sheikh Muhammad Sinan mere nimege midi ilmi khazana ge 27 fansas wana program huriya be fun sarbo shukriya jazakumullah khairan wa akhirat dawana alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh